volcano kang bob la so news viral pic long lob la pen India longon ta la so te mon nang leng lap lo la pen non India phanda danger oji mate risk oji munik di thidun do ota hai la son a news ke klang do pic la si volcano mane kopilo koson lo kang bob bob ke konar lo non kang bob be ke koson lo India longon nang leng ro ko ana khai lu pen lo bange koso dead long lo koso por lo India lo nang leng ke la tarang than polo pen koson lo la volcano ke form mate volcano eruption bu English pen ke do ke ang ton details sang itu mal aso video lo than ke cheng ba ke la so a volcano kang bob a video nang paklang po la viral pic lo like Entela so volcano kang bob pen muni titi ma matela danger o ma pulute yes of course danger o muni ki thi do peglo aprang ta jong si a history jong si tum langdam pulute 1815 an inkan Mount Tambora puisi a inglong long hala dak ta ingbob Indonesia po det long hala dak kang bob bahut at least 92,000 to 1 lakh an munit chidun hala so a volcano ke dohut la si danger o la pen la so volcano ching bob lo polote matela so gas pen munit ke so la hai long long ma polote yes ke so long long kupi pi ke so long long la mo prang than po asi ke ching bang ke itum bi lage chini ke nang sot volcano mane gupilo bi konar lo so a volcano kang bob ke ching bang la konar lo kang bob la nang than po la kang bob ke African continent long isi Ethiopia puisia a dead do hala so dead long heli gibli puisia dim do hala so dim long si la so a volcano kang bob Mantulo kang bob pulute 23rd of November ni si halada kang bob kosono kang bob bob la pulute volcano gupilo lage chini tum kenang sodi volcano mane nang litum mane ekdom clear dak phan ni ekdom la dak nang paklang pon la dak nang litum theglong la pulute nang litum kitya da tenine lo la students tum punoy mate la sakuri phan pon la IPS IAS ke man phan la UPSC preparation kuribom UPSC aspirants phan punoy mate APSC tum hanta la important pila so a video so questions bang ber tini mata APSC UPSC lahi tang ni chini lasi volcano ko pilo lage chini gerang sodi volcano mane na dak nang itum lang non pirthe ke it's like an egg pirthe ke wutie son ti lasi la athaxia part phan ke crash pupu dak harlong long le la hang ton dole la det mental pupu inge la angbong pirthe pum la angbong ke core pupu inge la so core ke gorom pik ladak magma bormu do anke ladak ko ano gorom bulte 6000 degree celsius an gorom rom itum an hanitun lahai kar clock lo lang kar clock lo 1 degree celsius lo 100 degree celsius lo te ar clock la bati di gorom piglanta sita dake 100 kali dake 6000 degree celsius an gorom long layer lo itum non thax do mati ar lo an gorom rom halada por bu sudim lo di asuri mane 6000 degree celsius just imagine mathano an lo ke gorom bola sormu an danger idi inke la so core pormu hela long layer lo la ke do la long layer lo ang bong ke do dim la gorom pik la sormu la nang chon lab lo ching pirthe ching hang dak pen purang chon lo bolote la hansi volcano bupu pirthe ching hang dak pen punang chon he ason hansi volcano pulo dak ko pipilo na chon pulo dak lava bupu hormu la hai magma pupu nang than bom he la gorom pik la lo la so la hai hormu phan ke magma pulo ingela nang chon lo athak bang lo botel hai phan ke lava pupu ingela nang chon la hai lava thola da gas ing han pe cheng lok long le har ini har long a chet glass a chet la son edi do big la da gas ta do big da ko pipia gas lo klang wang nang chon pulo te nitrogen oxide ta doji da sulfur dioxide ta doji la da silica ta doji nitrogen oxide ta doji la da asora thake ka prek gases ormuta nang chon pik inke la nang chon la hai na ching pirthe ching hang dak pane chon phansi volcano pulo bujilo lan ke clear lo inke la sono volcano Ethiopia po delong si edu bujilo lan ke clear lo di ente la volcano ko sono ke do ata ke chini ke nang so di la mo phang nang than po la so phang la so non hal dak Ethiopia po delong kang bob ke la so volcano lo kang bob de la ing bob dak de lo ekdom আর ক্লিটা থেপিক পিক হয় একদম খাইলো 1 কিলোমিটার से डिस्टेंस अंदर दिलो एकदम मैचिंग बॉब डेंजर पिक खतरनाक एकदम
adungra ile munit do te lage thilap la gas pen da thilap ti munit tu la an danger la sormu danger pik de gorom pik la ching da thadi ekdom nin thanobu la 6000 degree celsius ki gorom la sormu nang chon pa thak lawa bu pulu hane la hai da ching da la pati ke athana chon nang temperature सबसे कम चरती la nang ching bop pe nang song nang chon hut an bang ke kl tak la ko thailong ji la nang chon hut an bang ke temperature ranges from 1000 degrees celsius to 1200 tapen above la na so sit mane ke ko 1000 degrees celsius an bag do pan gorom na son ma than 100 degrees celsius an ta ekdom boil la pati di len la pati jar hormu ta 100 degrees celsius an ta lage 1000 degrees celsius ma thano la son ule dodun pulte nang ro pro te ko sa kona se reng bo tum reng su ni ma tikali malasi danger peak bujilo amar la sohormu chingbob dak derlo hala pinelo Ethiopia polong hala dak heli gubli bo dimlo hala so dimlo engke la so ages banggang song ingjar lap dak Ethiopia bo derlo 15000 to 45000 feet ang song ingjar lap kala so ages kangjar pen lapu India na thuta pejo pen putte mon hai nang budlo wangcher amat lapu India ta nang leng ro lapu sweeping from Rajasthan Gujarat di western side tu pensi bang engke la konat pen lo wang pulote Ethiopia that di Ethiopia pen India distance ko ano chelo pulote 1000 kilometers to 1000 no pulote 4300 kilometers around la distance do India pen Ethiopia that ke chelo engke hal dak pen sang song ma jena kang jarsi pejo pelatu ke bang pejo mane pejo pan England ta kali hai 100 to 120 kilometer speed pensi ke bang an kichat ang song pensi to monang jap lapu Gujarat nang leng long ke cheng Gujarat Rajasthan di Haryana Punjab lapu pen Delhi andar nang leng rok okay Delhi nang leng an bang ke 10:30 pm aju sine leng ke hala dak kang bob adim long la ke chon mate la kang bob ko sopor lo bolte 8:30 upper lom si ka ching bob tha ko man tu lo bolte pa mane thanan lo 23rd of November ani si ching bob inke India lo nai leng la so to mona leng bang ke 24th of November ajo baji kebra आधा घंटा है 30 minutes upper si tak nai leng ente non India long se dolang ma pulote non bang India long avelo so gas hai adhok dolang hai sida maximum gas bang ke ingjar lablo pulo pulote pu Himalaya na thuben pu China na thudam ji ke non China tumda fereng se inke non la so gas danger peak la so joine pate la so smoke gas lo smoke hai gas puda pu mihi son ekdom dak nang tum theklong ji mihi son si ke ba inke la sormu danger peak thema da chemicals pen chenglong hydro peak ni pa mon than lo sulfur dioxide pen chenglong hydrogen chloride thodi nitrogen oxide pen chenglong son ka prek chemicals mate gases do peak gases kupilo bolte buji bangta do ta hai mine di itumle la ane tun hai LPG cylinder hai thekong dak arlo kupilo do ke gas do ko PPA gas do ke hydrogen propane and butane la hai gas si ke thap la itum ani tun cylinder do mati gas hai dala son taxi gas ka prek types nitrogen oxide thaloson ka prek iba mon sulfur dioxide ne than sulfur dioxide danger peak la son a gas do peak pithelong hai ka prek do peak la gas ke nang thanam de ong peak ding peak so video hai mada jutsi un der so video ke la son a gas amihi smoke la son si nang kangjar apu Ethiopia pen lapu India an ke la son a gas so gas penang ana khailo adimana dam un na pen danger peak munit phana danger peak la pen animals jontu janwar phanda danger ola pen vegetation phanda la hengprang buno la environment jar phanda effective peak munit phana ba thilore dila so gas pen koson ge ti ma phrang than po so phrang tum chini nang volcano koson ge do ke how does it occurs inkela volcano pen chikli phan ke bang earthquake pu he volcano phane kar biben koson yang tum torang than than teni bublo la volcano pen earthquake chikli ke bang tum similarities do mate isivet a reason ban si la volcano ta ke do mate chikli ta ke bang so na bolte la volcano ke do mate chikli ke bang ke ya phrang da video salam ber bang bom lo due to plate tectonic movements a joini plate tectonic movement bu mane pirthe along plates do long layer lo plates do total 7 major plates do pirthe plates do just like India ke konal do Eurasian plate longs do la sona thak Pacific plate do
नॉर्थ अमेरिकन प्लेट दो अफ्रीकन प्लेट दो लसन अठाक है साउथ अमेरिकन प्लेट थो लसन प्लेट्स दो पीठे लोंग 7 मेजर प्लेट्स दो इनके ला हाई प्लेट्स क्लेम वॉय वाई मते पूछे दाम वॉय वाई इनके ला चे तोंग डेर लो लोंग लेयर लो हागोर लो पूछे तोंग डेर लो प्लोते अर्थक्वेक दो कोती इनके मूवमेंट्स ता अटैच दो है जोंग सी चे तोंग डेर लो अर्थक्वेक दो पो लाफाने कन्वर्जन पुलो लबेन पु आको प्लेट्स लोंग लेयर लो हाई प्लेट्स पु चिलिट फ्लोट मते पु अखाइलो चे दाम जुइलो पुलोते डाइवर्जन बुपु ला कन्वर्जन हुट पुचे तोंग डेर हुट लो पुलोते चिकली बैंग पो माने पीठे क्लेम हुर पो लोंग लेयर लो सिल हाई प्लेट्स दो मती ला चे तोंग डेर लो पुते क्लेम हिर ती मती ला सोजोने सी चिकली के बैंग बा चे तोंग डेर हुट इनके पु चिलिट फ्लोट मते ला पु अखाइलो चे दाम जुइलो ला हाई लो लोंग लेयर लो प्लेट्स पुलोते ला फाने डाइवर्जन पुलो इनके लास्टो हुट सी ला वोल्केनो इरप्शन के दो चिलिट फ्लोट पो इनके ला आरलो लोंग लेयर लो हागोर लो हाके गरम हरमु लाने थान बम मैग्मा हरमु ला हरमु आं तोना चोनला पो लावा मैग्मा लदाख स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स ता दुई लापन ग्लासेस सो चिचिरा लासन ग्लास पार्टिकल्स पे चेंगनोक ला हाय हरमु ता दो उला सो वोल्केनो इरप्शन हो लावा ला हरंग चोन पाकिस सोकिस हरमु आं तोन पीठे ने आरलो पेन है पेना चोन रेड पिपलो लगे ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट ला पीठे प्लेट पु चेदाम जुई हुट दी डाइवर्जन बुपु हेलान के लासन हुटसिला वोल्केनो मते वोल्केनिक इरप्शन के दो क्लियर लो बुझी लो के लासो गैस इंडिया ना थुके बांग जइने मोर देन 11 फ्लाइट्स ता कैंसिल ला एयरलाइंस कंपनी ला एरोप्लेन है अनि मी के दाम एरोप्लेन चिनु गुरा तुंदी ला हाइटा कैंसिल ला कभी पोलो पते ला डेंजर पिक सो गैस अफ्रांग के फोतांग दो ला सन गैस से बांग दा पांग जाडु लो हमार चार सिलाब मिही दोलो जलो से चार सिलाब इनके इंजन कम क्लेम के दैट असन पेन के फोतांग तुम दोलो सोपोसी कैंसिल नंग लापला एयरलाइंस कंपनी तुम तला इंडिगो पुनो एयर एशिया पुनो लसन है अपने अपने कंपनीज दो उमती एरोप्लेन पे जर लाहे तुम ता आ तुम कैंसिल ला कभी पोल द मेन रीजन कभी पोलो लाहे ता कैंसिल ला प्लो ते लांग लासो मिही मते लासो गैस लोंग सिलिका पहरमु ता दो सिलिका पहरमु के डेंजर पिक स्पेशली ला एयरक्राफ्ट फान मते ला एरोप्लेन फान है सोन पुलते सिलिका पहरमु लोंग के लासो गैस लोंग के आसो चिट स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स ग्लासेस लाहे तो दो केला हारलोंग चिट चिट लासोन दा दो लासो पिने लोंग लासो मिही लोंग आरलो दो तुम ठेगलोंग दे टाइम ने सदा चिट दो लदा के एरोप्लेन पंग जारहुट लासो हरमु के एरोप्लेन तला तो मॉर्निंग सिप सिमति होंबेन के लासोन तो मॉर्निंग सिप हुजों सी लासो सिलिका पो गैस जों सी लुदुन चॉकलो पुलते आरलो लुचक पो इनके इंजन गरम पिक एरोप्लेन इंजन के नाली तुम चिनिन ताहे मिने गरम पिक इनके लदाख लुदुन चॉकलो पुते लाहाय हारलोंग चिट लापेन लाहाय ग्लास चिट मेल्ट लापो मेल्ट माने इंजिर लापेन ला एयरक्राफ्ट इंजन काम क्लेम लिदेट पो मते काम क्लेम लिदेट ती मते चिंग थांग दाम लाप तियार लो के ला सोंग बोलते इंजन फेल देट पो इनके इंजन फेल होते लगे क्रैश वेक पो मते फ्लाइट पते ला एयरक्राफ्ट ता चिंग कोई वेक पे एरोप्लेन ता असी असो जोइने सी ला एयरलाइंस कंपनी तुमता लाहाय फ्लाइट्स बोनांग लाप मते कैंसिल नंग लाप रीजन मांके लालो लॉस ता दोलो ला तुम है अफिमा तांका लाते जिप्पी थुनंग लाप लो के पांग आरनी सी पांग दिस ता लॉस नो कलिमा असी लासो लासो जोइने सी फ्लाइट लाहे ता नॉन कैंसिल लाप मेन नॉन ला इंडिया लोंग से दोलांग माला सो गैस पुलते नॉन बांके पेजो पेन पु हिमालय ना थुसी दाम बम लो पुसी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हिन पेन थान पन नॉन ला चाइना ना थुसी दाम बम था चाइना तुम दा नॉन चिरी लोग लो तुम ता लाइ फ्लाइट्स पे जेंगलो लाइ तुम ना कैंसिल इबन सिला सोन डेंजर लो सोरमु इनके मुनिट फाना डेंजर मला सोरमु पुलते यस मुनिट फान डेंजर मुनिट फान पा चिलोतन म पुलते यस पा चिलोतन कभी पोलो पुलते लागन लद्दाख सल्फर डाइऑक्साइड पु लाइ ने थान बम लाइ I guess son chemicals do la gas danger pila sulfur dioxide ta do la so to mon long mat la so mi hi long okay la so mu ke e mek phan di throat phan lang phan la person po en for pusi pui bo lang phan di eje the shortness of breathing di la eje the chenu ne ti suffocation do gok ti la so na problem do gok ti irritation e mek phan skin phan pa chengno son ka prek problem do suffocation eje the chenu ne det aji the bang ne det di heart attack do gok ti la so na problem do inke la son te da munit tum chiloreti la so volcano a gas pen so volcanic eruption a gas non ke bang a gas non la sobot si viral lo mati danger but
Tenggot non la ingtu pigaman itum India long bangke thang effect abi ini ke India long air pollution long doping ang tum chin ne AQI level air quality index level 300 above non Delhi long ekdom bad unhealthy ekdom henop pig hadak muni tum ki chidop pig lo Delhi long tomon khai no joini pollution air pollution joini ingkila so or mujong si Delhi na tuben apuda bang mati Delhi na tudang leng mati aru hala dak jong si la mix zone delo bute muni ki thi ong pig hang jang polo but thankfully la 15,000 pen 45,000 feet ang song si kang ja mat aberan bangke la ani fake abi delo mala pu ang song pen pu apuna Himalaya na thu apu China na thu non damjir amat munit bangke chidun de India pen ta la pen hala dak Ethiopia long ande munit chidun hala so African continent long prote hadak ta chithe la African continent long total 54 countries do adet do inge out of 54 countries la Ethiopia buta isia der lo inge la ke klang padela kang bob ke Ethiopia po der long hala daksi kang bob hadak men sila so tomon ke wang la India na thu ta wang lo inge India na thu na kono China na thu jar lap lo mate dam lap lo clear lo bujilo di kasi nang than phi lo bujilo busi ma thalwang ton ne na pa clear pa nang li tumana ekdom simple language pe nang than ban pade nang bujai pa nang li tum han bor ilo bujilo busi ma thalo buji ma nang li tum ni phan comment lang to karang ba chini tha lalo bute ni chini pura tum an se buji ma okay la pen pi thelong ko so adet long lo volcano ke donai na ke kang bob lo sang kang bob ke donai na ni tum phan rira research kurila ni phan comment lang to ra tham chini tha okay asi che tong thuna